Voine ogas ni somni pakwa kumsang ni somni pali ninga ni nia in zawain chibaile vekule kum somli pangami alumlum voini somni pakwa thlariat kumsang ni somni pali chomadar somni achan vevel khan chang ur kon thlen ma deu leimin na chaka ruang char ani tunge ni ti shat ngal ni lo ma se lalmangai kum somli panga daughter of pazona si phirveng hunti shat ani to lalmangai hi au te in luang muala tun lai hian omin alum hlum niarin ani si phirveng hlun wai me in zwal ko anti chua po luang muala auram chani kom thlanga che swalin aboral ni in antar lang lalmangai ruang hi si phirveng hluna lak ania he thu bua sei lai hian ruang la turten luang mual an pan me kani police in mobile phone rutu man khozol police te chuan ni somni pasari thariat kumsang ni somni pali tholeni khan mi in chunga luta mobile phone rutu an mana mobile phone po an mulet le thudon danin khozol police te hian February kumsang ni somni pali khan khozol harmon venga hospital quarter pakhata mi tu ti shat lo lutin mobile phone an ruk thu report an donga theitop cho in an chui zui ngalani tha lovin the angangin an chui zui nuwa ni somni pasari thariat kumsang ni somni pali khan CID SB10 mobile phone bo EMEI number atanga an chuina report an dona tangin khozol police te hian mobile phone rutu lalming moya khozol harmon veng chu an man lalming moya kuta tang hian a mobile phone ruk po mulet le ani mizo me che karnil kai ma saberle om chun Dr Mary Shangul athi mizo me che zinga karnel kai thei ma saberle om chun Dr Mary Shangul chu ninga ni zan khan gauhatia cancer nat na wangin athia naktu ka anchena Shillong Meghalaya vuye niang St Mary's College Shillong le Gauhati Medical College and Hospital atanga zirchuak Dr Mary hi Assam Rifles in anma ni Puala Medical Officer Dr Alak Masak berani Dr Mary hi Medical Officer zinga Police Gallantry Medal dong theima saber ani boka kumsang ni sompani Republic Day khan Manipura helbe na tho that wangin khati laya President Pratibha Patilin alhan ani January kumsang ni pathum khana Assam Rifles sa hian commission ni in Mizoram po assistant commandant in aum to a Manipur ba ka Assam le Nagaland aum to a athi lai hian Gauhatia an hunpuya staff officer ani me kani an nam hi marnam peng ani YML YCA shwai tu ten nampani in karbo ruak an clear ho tu naya borapan Surya thil thleng chu pumpel theinia an ngai thule tu nuwa hetiang lam athlen non lo na tura malak tlan tha anti thu nimina tlabung YML YCA shwai tu thukhom te chuan an soi khotlang tuipui group YMA ruwa manale kai shwai na hnuaya nimin khan group YMA shwai tu tele tlabung che vela yang chakma association zone shang nun suri zone tiparagat zone borapan suri zone le tuichong zone shwai tu te an thukhom tun naya borapan Surya thil thleng chungchanga YCA shwai tu ten ngai danan soya khatiang thila thleng kha poyan ti thuan soi thu nei tu te kuta hlan lawa wan tlang mi ten police kut an thak chu an dik big lauti an pom thuan soya tu nuwa namle namin kara in mu thiam lo na thlen non to lo na tura tanla khau tha an ti thuan soi yang chakma association shwai tu te chuan an zinga poi khoi tu ten an phu tok shemna an mu theina tura malak thin chu tha an ti thuan soya in nam no ina nei lo te thlenga pon chwa phalsak an ni lo curfew thine ro sia thiam har sa an ti ve thin thuan soi wai mi shwai tu te chuan an nam ang zonga boruak a in her to chuan an du aya thui kal angai to thinti YCA shwai tu te an shila chumi athen lo na tura atirte a thu in mutaka thil omdan soi ho thwai a that thuan soi thut khom na kalte chuan khodanga mani nampui ni lo te laka tharum tho an omani chuan tharuma changle tlawin boina siam tu te jok chu anin manna NGO shwai tu te kota lanzel ni se ti in thuan thlung ani anbiala MLA te in thanpui kan nei ma khan to na ro rel na changtu ZPM chuan an kuta ro rel na da ani chuan MLA te chu an bial thewa mi puite tan ol samzo ka dor an ni theina turin MLA in big hon
nei ani tur thu an soi china mi pui te tan thil thatak ani don wangin an candidate te point mi pui vote an hmuh tampha ati thei ani tuna hian MLA then khat chuan an biala MLA in big nein an lua lum chhomeka khopui chung MLA te chuan an biala hun ruat big le mun ruat big siamin an ma ni biala mi pui ta na dor theina toran ruwa man thin boka heian thale tuisenga minister le MLA te dor thin kha ti tlemin mi pui te tan kong thatak aroin hong chhomeka ni thingtlang pa aizol khopona omte tan chuan mani bial to MLA le minister te dor tur hian ni khat tha chu soilo sumle pai tam tak sen sawangai china aizol khopui panna ta na sen so hi minol puitan chuan phurit atling phak thina ni MLA le minister te jok an mani bial chunga an rong bol sakmi puite tan ol sam taka dor thei turake anon pen chuak thin hi aman hla a mitam tak sum le pai sen so ati tlem saka chunzom zui zela ta na tha MLA ten an mani bial chewa in big omna big siamin an hun tamjok an biala mangzui zel theise mi puitan chuan thil lom om tak ani nge yang rule chuk an tam hle health department chuan tun lai hian Mizoram hun sang sanga rule chuk atam hle ti tar langin mitin te fim khur turin an cha rule chuk en kol na thajok mi puiten kan don theina ta na malak ani ti tar langin health department chuan kumsang ni somni pakata tanga kumsang ni somni pani kumatang khan Mizoram chunga district hospital zongjong amantur anti snake venom da chanin kumsang ni somni pani tanga kumsang ni somni pathumatang khan primary health center le achunglam sarkar damdoina te da ani anti mi puite ta na sia tur pakhatna fura hian na satakin rule chuk case atam thin wangin mi puite rule chuk theina laka kanin ven film khurapoi mo hlea rule chuk case zan lama atam thin wangin zana kan pon chhuana renga torchlight eng thatak nen film khurtaka kalthin turani pani na inbul huan le ramlaman na thok thin ten kutle ke khu kim thei thomno ke kor ngal zem le korban tluan phekok rong sang le kut korman warni se pathumna rule chuk laka mi puite kan him theinan in lo le huan tham bulvel fai taka en kol thin turani rule ina ei thin sazu te hian rule ko na i thina wangin heng hmuna te sazu anom lo nan malak ni se palina zanmutna thosilen zara phui taka billu thin turani pangana rule chuk tamber te hi rule tur nei an ni veklem lawa chuti rual chuan eng rule point mi chuk hian phili buai lovin zoi muanga rule atanga in thiar filim turania damlo chu thlamuan nem apoimo parukna amwa ma naya inbel pheikhok ngun zungbun kong shen sanale thomno inbel te phel thol turania ngai tha mai lawa arang theng bera damdoin biak po a pan puiwat turani pasari na rule chukna muam ma khoidang lam lo ni se achukna mun tron khal zaibela thi sensor rule tur fo chwa tumle ramhul damdoi traditional practice man lo tur amwa ma chi tamlo tura chemdo chungin damlo veilam dela mutir chungin damdoin panwat a himber pariatna rule chuktu sha thian en kolkonga thuita kongro sudwangin a thei chuana chuktu pian phungchin chia emo thala kol thatni se Israel in West Bank beizui zel Israel chuan ni lai ni khan West Bank lu chwa thutin jenin khopui chutlo po theilawa siamin Israel ti sipai che na wanghian Palestinian pakwain nunna anchan ti in Palestinian official te chuan an soya Israel chuan ni kum October ni Saria Hamas tena Southern Israel an be tang khan ni tin deuh tho West Bank ka chetlak na an nei deuh reng ani Palestinian militant group te chuan Israel military tenen ain kap ti in an soya Jenin Governor Kamal Abu al-Rab chuan Palestinian radio hena Israel force te chuan khopuyan hwal thu soin khopui chwa san le lu na te chu andang chat vekti in a soi Israel military point West Bank ka Jenin le tulkarem khopuya operation an nei thu puang bokin masia ba kim changin engma soi an nei lo thung West Bank ka hian thlasom kalta a Gaza a in dona athlen nuwa Palestinian zaruk somnga pani velin nunna an chan pha to ti in Palestinian Health Ministry chuan an soya Israel chuan Hamas le militant group dangte noi chimi anni theinan operation nei chu ti mak mo tia soin chung militant te chu Israel beitu te anni ti in a soibok
Palestinian Health Ministry chuan nilai nia Israel sipai te chetlak na a tubasa mi pasarin nun na chanin Jenina mi panin nun na an chan ti in asoya Israel chuan West Bank Gaza le East Jerusalem te hi kumsang ka zakwa somruk pariat mit iswara ala khani in heng mun pathum te hi Palestinian te chuan an future state in nga na tur a anti anive thung Israel chuan West Bank ka hian settlement thanem tak siamin chunga te chuan Jewish settlers noi nga chuang an cheng mek to ani heng mi te hian Israel khwale tuini nan neya chuti rual chuan West Bank ka hian Israel military rule noya Palestinian 3 million vel an cheng mek bok ani Gaza in daw na hinikum October ni Saria irchuak tran khani in Hamas kai hruai militant te chuan Southern Israel lutin army base le farming community te lu chhuain mi sang khazani chuang in nun na an chan pha a mi zani somnga vel mitang angin an hruai boka heng mitang zinga hian a then chu chwa zalen to ni in mi za som vel a reng mek anga ngai ni in chung zinga mun thuma thena mun khatte chu an thi to nia ngai an ni thung Israel chuan Hamas te chu changle tin Gaza arun zuya Palestinian singli chuang in nunna an chan pha to ti in Gaza a Palestinian Encol Health Ministry chuan a soibok mase nunna chan zinga hian militant engzan nge ti ero a soilo thung Gaza a mi cheng za a som kwa vel te chu chenna mumal nei to lawa siam ni in Israel chuan in do thlo na nen a be na Gaza chu atlu sop chen he le to ni United States Qatar le Egypt te chuan thlatam tak chung inka haya theinan ma an la chungin maso nai ro thei meu lo thunga nikum November thla chuan hun rei lo te inka hai siam ni in chuti chung chuan mitang then khatte chu in thleng ton an ni bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas le militant group te chu noi chimi vek atiama chuti line militant group te chuan inka haina hun o reile Israel chu Gaza tanga ai nu do vek an ngiat ve thung heti lai hian Israel Foreign Minister Israel Katz chuan Israel military te chuan West Bank a Jenin le Tulkarama refugee camp ate operation anei mek ti in a soibok Israel in atumber chu heng muna Iranian Islamic terror infrastructure te ti chiar vek ani ti in a soya Israel Katz chuan Iran chu Hamas le Palestinian Islamic Jihad te kong engkima thlopa puin Gaza a terror infrastructure te hi kan noi chimi angaya hehi indona nia kan chaknge ngai bok ti in a soye State level Saski committee an thukom Sarkarina adin thar state level Saski committee chu an chairman Chief Minister Pulal Duom Hovin Voin Khan Planning and Program Implementation Conference Hall an thukom Chief Minister chuan Central Sarkarin Saski in kaishwaina thara siam thule chumi mil chuan state 10 project thelu torani thua soya thelu thei hun bituk atlem to wangin department te chet wat watangai ti soin chuwang chuan committee siamin rang takin meeting kan kawani ati Central Sarkarin Saski kalpui atumdan tlang puile angai poimo thelte Chief Minister chuan asoya na tho tin te chu thataka vil zui vek ani tur thua soye Member Secretary Pulal Mal Soma Pachuaw Secretary Planning chuan Saski in kai shwaina thar a soifia chumi hnuwa department ten na tho turan thelu te an soifia buka Department sang ten an project concept thelu thei hun bi te po an thlia ani he thut khoma hian minister te pu ke sabdanga pu wanal hana pusilal soiwunga pulal thansanga pu pc wanal ruata Dr wanal thana pu ev roding liana professor lal niloma pu bilal chanjawale advisor to chief minister pu tbc lal ven chunga baka chief secretary Dr Renu Sharma le official poimo thanem tak an telani Champaya Swachhata Green Leaf Rating Chungchang in Zirtir Voin Khan PhD and Tourism Department Champai Buat Sain Swachhata Green Leaf Rating Chungchang in Zirtir na Champaya nei ania Engineer Than Chung Nunga SC PhD Champai Watson Circle chuan Kwalian ni inaman pui he hun hi INPR auditorium chanem Champaya nei ania Kwalian engineer Than Chung Nunga SC PhD Champai Watson Circle chuan Swachhata Green Leaf Rating Chungchang malak na hi Department of Drinking Water and Sanitation le Ministry of Tourism in Travel for Life campaign noya adwan ni in
khwalzin te chol ha dam na thlen na mun sang sang resort hotel homestay le lodge stand final ama kai shwaina duan te azom thatle thatlo te na tura duan chu ani ati swachata green leaf rating noya hian rating system hi thuang thuma then ani ati bok khwalian chuan faina ngai poimo angai zia soin tourist lodge sang le homestay te hi mitam taklo le thlenna ni wangin kan ti thiang lima kan von fai angai ni atia thenchak omle nuama kan siam theina na mun ma te kan ti faya tuinyang nara kan siam mai ba ka avela thing kan phunin mun nuam tak kan siam angai ni atibok tuna hian champai district a resort hotel homestay le lodge sang somli pakhat a ommeka rating hi chi thum siam ni in chung te chu 1 leaf status 3 leaf status le 5 leaf status te ania hengzinga hian 5 leaf status to sangberin 1 leaf status to anyambera leaf status pek nan hian scoring system pathum bolho sakhat song boldan ek thi song boldan le tuiche song boldan te chumhan ni in mark mu theiza the wain zani anianga FSM le SWM chuan mark somriat pu ve in GSW chuan mark somli aputhungang he hun hi engineer zd deng thwama EE PhED and member secretary DWSM chuan akai chwaya resource person Sila Rinpuye assistant tourism officer Champhai district le Julie Simoye district coordinator DWSM Champhai district chuan resort hotel homestay le lodge sanga kalkhom te hena anchia tur le poimo sang te zirtirna an pe bokani KVK khozolin nei dona tomato ching tu tenen hun an mang voin khan KVK khozola thoktu te chuan nei don khwa a tomato ching tu ten far huan nei dona field day le farmer scientist interaction hun an mang he huna hian tomato ching tu chung ko somnga tenen hun mangin tomato lo run pui hun an mangala krisi vigian kendra KVK khozol te hian nei don khwa hian kumsang ni somni pali hian tomato chi second HR NEH scheme noya tangin anpea training te pe in NCIPM noya tangin tomato and kol na tur damdoi anpebok kumsang ni somni pathum khan nei don khwa hian tomato an thar chwa tangin cheng noi somnga zet an lalu to bok nei don khwa hian tomato chin konga nasataka mala in chung ko somria zetin tomato ching turin ma an la le meka KVK chuan tomato chi cha chhuakin nasale zwalin kumin chhohian malak le antum mekani Borsa Phavin District Level Implementing Committee on Mission Sakti Antrukhom District Hub for Empowerment of Women and Child Development Department Sir Chief District Malak Nain Voin Khan Sir Chief District Level Implementing Committee on Mission Sakti chu an Chairman Sir Chief Borsa Pu Paul El Khumahovin DC Meeting Room a Antrukhom Pu James Lerem Liana District Coordinator Posan Abiyan le District Program Officer Mo Phurna Lamek tu chuan kalkhom te lom na thu soin an na tho kalphung te asoya meeting nei ani chante asoi fia bok Pulal Vensanga District Mission Coordinator Mission Sakti chuan Mission Sakti Nuaya an malak na sang te asoya sambal safety and security Nuaya Sir Chief District a mai cheno pangin zirna tha an neya enkol na tha an don theina tura malak na BBBP Beti Bachao Beti Padao te hleilin na tuar mai chetluk lu na to one stop center tele women helpline 181 te chu amamo piang te tana biak the ani reng thua soi Samarthya Empowerment Noya PMMVY kalpui ni in kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chung hian mi za som pathum ne na tranpui na pek an ni thua soya mei che bai vai har sat na tok luk lu na le bel tur mumal nei lote hleilen na tor le bel tur mumal nei lote nan pan tur sakti sadan an nei thu le national credit scheme palna kalpui ni in serchi bloka pakwale is lungdar bloka paruk om thua soibok Sarkar Department sang tenen tang kopin na tho chinani atia zirlai ten kong sanga ma an son theinan ma ala a abik takin government high school Sir Chief chumalak na tan an man thua soi District Hub for Empowerment of Women DHEW10 District Action Plan an lo duan sa chu meeting a hian en honi in chakzo kamhala kani theinan line department tenen lungrual taka thokho tura ruwa man na siamani
meeting a hian additional DC pularin zualale department sang ho tu te ba ka women and child development department ser chief district a thok tu te PV lalruat sangi specialist in financial literacy mission sakti PVL remruat pui gender specialist mission sakti P saral albiak liani gender specialist mission sakti and protection officer protection of women from domestic violence acte antel ani LBS Suzuki Youth Icon mi zali somnga pathuma tangin zanhi somsari panin audition round an paltlang Mizoram chungle pona tangin LBS Suzuki Youth Icon audition round paltlang mi zanhi somsari pani an oma September ni soma round masaber inti siak tran aniyang audition round na hian mi zali somnga pathum telin Telegram le WhatsApp kaltlangin Mizoram chunga tangin mi zali somli ba ka Tripura Manipur Mumbai Maharashtra le Ramdang Myanmar le Oman atangin mi som pathumin anzai video an theluta heng zinga tang hian mi zanhi somsari pani thanchwani in Mizoram chunga district som pakhata tangin tling anom veka aizolin nga berin za somthum pakwa mamit somni paruk serchip somni panga saitwal som pakwa champhai som paruk kolosip som panga lunglei som longtlai pariat sia ha pali na thiale khozol district atangin pathum veve antinga Mizoram pona tangin mipali in audition round an paltlang bok September ni som kumsang ni somni palia LPS studio Zarkota round khatna inzai siak tran anidona September ni somni pakhat in rinizana round masabe result puan mantum ani Top 10 in Elna October ninga tanga grand finale October ni som pakozan thlengin LPS arena foklena mipui chimthei turin anin zai siak zuyang iutai convoy sari na hi ama saber kumsang ni paruknuwa tel anla tamber trumani thuwa bua saitu te nan soya anunung ber kumsang ni som pakwa angbokin LBS Suzuki Bongkon thopuin title sponsor anile a home furniture Bongkon le Silo Agencies Home Appliance Ramhun South in sponsor bokin loman cheng nuai li singli semchwa tura ruwa man ani Mizoram reality television show masaber hi kumsang ni paruka tangin voi ruk buat sai ani to a tuntum hia voi sari na turni in iutai kon masaber zoram chani nuwa kumsang ni pasari khan mal som tuangi kumsang ni pakwa arlal mangaya kumsang ni som pania hla rempuyate anni INPR Minister in MIS Officer in-house training ahong Mizoram Information Service MIS Officer tetana buat sai nini otur in-house training chu voin khan INPR Minister Dr. Vanlal Khanan INPR Conference Hall lianchiari ron aizola ahong MIS Officer in-house training honna inkhom INPR Director Pusila nunkima kaishwaya INPR Minister Chuan MIS Officer Tipuala in-house training buat sai ani chu loma mati thu soin training chu in toy tharnale thillo thleng tur te thataka lo ma chon thei tura in puwa chana manro tangkai tak ani thu soya department ho tu te ruwa manna fak omati thu soin training a tel MIS Officer te chu tunlai thiam na chuak thar te ngai vena chor tangkai thei tura in siam rim thiam turle sarkar du dan le machop tel hen chwa ani theina tura ngai tona seng turin acha MIS Officer titana training changtlung jok nei dan tur te po boy pui mek ani thu INPR Minister Chuan Soin hemi konga hianin fin chua thuron petam turin kal khom te chu asoma mason turin phurna le zirchian peina rilru put masak apoi mo thu soin ramle namta na thil thania anchia tengun taka zirchianga waisen taka kalpui ngam turin afui bok ICT Minister ni bok Dr. Vanlal Khana chuan optic fiber mangin district headquarters te internet chakjok pek tuma malak me kani thule hemi manghian mi puiten information andon zungjung thei be se ni thu soin information thra mi puiten an chat wat chu thutluk na thale dik siam konga pui thei tu poimo tak ni na soya news ba ka scheme thatak tak tele thuthar mi puite sha tir ngal thoi ngai te puanzar konga tunlai thiamna tunai ne sazoka chortang kai trulti soin MIS Officer te chu hemi konga hian ngai tuana senga tranlak puya asom social media kalkanga thobel chian dol lole mi puite tichi ai thei vor darani changa mi puite ngai venber chu sarkar thule lapuang to INPR thu chwa ani thu soin mi puite sha tur angte puanzar konga media platform sang te tangkai taka mangchun zom zel turina cha a
Sarkar thu chuak te churin tla ka ruat ani wangin dikle filfai ta ka zia tum turina cha bok ani he huna hian INPR secretary P Betsy zo than pari sailo district shang MIS officer te baka Directorate of INPR Noya MIS officer te antel ani Nini o in-house training for MIS officer a hian sombik mithiam ten MIS officer te ta na sia turpoi mo shang te baka Office naina kentel tru shang te anzir tirdona voin training a hian resource person pali P Mina Zoliani Deputy Director Headquarters INPR Pumal Somsanga Deputy Director INPR General Pu Pratap Chetri Deputy Director INPR Planning le Pilal Ompui Superintendent Directorate of INPR ten thupui shang mangin zirtirna anpe ani Training hi naktuka chunzom turni in resource person panga Pu LR Silo MIS retire former director INPR and former press secretary to CM Pilal Lian Pui MIS retired former director INPR Pu Adam Sabrin Sanga editor The Frontier Dispatch Dr. Irene Lalruat Kimi Head of Department of Mass Communication MZ Iule Dr. Larem Ruati Assistant Professor Department of Psychology Government Aizawl West College 10 thupui shang mangin zirtirna anpe vele anga INPR Secretary P Betsy zo than pari sailo hovin naktuk chonu dar thumle achanvia training kharna hun hi man aniang Trump and Harris nen debate nei RMT US President Thanna nei tura Republican presidential nominee Donald Trump chuan akheng puitur Democratic presidential candidate Kamala Harris nen September ni soma debate nei RMT thua soi he debate a hian June tha a CNN debate buat saya rules khamman aniliang ati Trump chuan a social media platform Truta hemi chungchang hi ron posin September ni soma Philadelphia Pennsylvania a debate hi nei ani don ti asoi debate rules chungchanga innial na wangin Trump le Harris te debate nei tur hi thul ani mai theinia soi alo ni to a mase June ni somni pasaria Trump le US President Joe Biden aten debate an nei tuma rules an manangkha manle an rem ti theani he rules noya live audience anom lawanga candidate thu soilo jok microphone chu off sak ani thin bukang he debate hi ABC a pek chwa ani don ani June tha a Trump le Biden ate debate ne a khan Biden a che thatlo ema wangin an party Democrats party mi le sa te chuan president candidate ani na tanga innuk doktorin an nge na annor na wangin Biden a hi innuk dokin a vice president Kamala Harris chu party presidential nominee ani zuita jok ani Trump a chuan September nilia Fox News debate anei turati chu Harris hian adu loti asoya masia ril ro thla kani chuan debate nei tur hian alain hongreng te asoi zui bok khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei ti chu ni e